Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo n'urw'amakuru. Ndabasuhuza aho muri hose. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi butsa ko mushaka kunyakira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Ninde uzishyura ubutumwa bw'ingabo za RDF muri Mozambique? Ambasaderi w'u Rwanda muri Mozambique yavuze ko abaturage bose bakiriye neza RDF, nyamara abavuga rikijyana muri Mozambique barazamaganye. Inkuru dukesha kinyamakuru igihe.com ifite umutwe ugira uti ibyo tuzi ku bijyanye n'ikiguzi cy'ibikorwa bya RDF na RNP muri Mozambique, ku ngingo igira iti ikiguzi gikenewe muri ibi bikorwa kizatangwa nande. Igihe.com kivuga ko amakuru yizewe agera ku gihe nuko u Rwanda ruzishyura ikiguzi cyose kizakenerwa n'ingabo zarwo muri Mozambique nubwo rutazi igihe bizamara. Icyo kinyamakuru kirize kuvuga rinde wabyemeje kandi cyari cyagiranye ikiganiro n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga. We yasubije ko intambara zirahenda ariko umutekano muke uhenda kurushaho. Twizera ko gukemura kiriya kibazo cyo muri Mozambique kikiri mu mizi yacyo bizakemura ibibazo by'umutekano muke byashoboraga kuzagikomokaho bigakwira mu karere ka Afurika y'Amajyepfo yose. Mbere yo kura ku giciro kizakoreshwa mu kubungabunga umutekano, banza urebe ku gihombo giterwa n'umutekano muke. Uru rugamba ruzagenwa nuko ibintu bizagenda, ntabwo rufite igihe ruzarangira ubwarwo. Inshingano dufite zirazwi neza, nituzigeraho tuzataha. Nguko uko igihe.com cyabitangaje. Aha rero niho ikinyoma cy'igihe.com kigaragarira, kuko nyir'ubwite adatangaza uzishyura ahubwo akavuga ko bizava mu nyungu z'umutekano. Uko kuyobya uburari byaciyemo, kuko ku itariki ya 9 Nyakanga 2021 ikinyamakuru Afro-Americanet cyari cyatangaje ko ari Ubufaransa buzishyura RDF. Dore wabuze benshi Rwanda birakwiye ko muri cumu. Umuhanzi wahawe impano mu kuririmba agahanika agahogoza mu byivugo mu mahamba n'amazina y'inka mu bugeni no mu bukorikori. Aha turi kuri Ndabaga TV, dukomeje kugenda dusaba abatarabikora gukora subscribe, abandi mwese like no kuza gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Ikinyamakuru Afro-Americanet kigira giti nk'uko amakuru aturuka mu Rwanda na Mozambique abivuga, intambara y'abene gihugu nyuma yo kwigomoka k'umutwe bikeka ko witwaza idini rya Kisilamu muri Mozambique niyo shingiro nyamukuru y'umubano wa Emmanuel Macron na Paul Kagame, kuko ingabo z'u Rwanda zizoherezwa mu karere ka Mozambique ka Cabo Delgado, cyane cyane mu gace ka Afungi, agace gakungahaye kuri petrole, gaze n'amabuye y'agaciro. Ubutunzi bw'amabuye y'agaciro na petrole na gaze liquefié GNL bifitwe n'ibigo bikomeye by'Abafaransa. Bivugwa ko GNL ariyo shoramari nini ry'Abafaransa muri Afurika, rifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari. Umushinga n'uw'ikigo Total gicukura petrole kikanacuruza ingufu.
Total yagombaga guhagarika ibikorwa muri Mozambique nyuma yaho umushinga wa Afungi GNL wibasiwe n'inyeshyamba za ICC mu mpera z'umwaka wa 2020 no mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 cyane cyane muri Werurwe umwaka wa 2021. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ryasutse kuwa gatanu ryavuga ko izo ngabo zigiye guhita zigenda ku busabe bwa perezida wa Mozambique Felipe Nyusi. Icyo kinyamakuru gikomeza kigira giti iyo gahunda yatekerejweho inashyirwa mu bikorwa mu buryo bukurikira. Perezida wa Mozambique yegereye umunyagitugu w'u Rwanda Paul Kagame amusaba kohereza ingabo muri Mozambique nk'ingabo zo kubungabunga umutekano. Ubufaransa rero bwagombaga gufasha kwemeza Paul Kagame kandi bukazanatanga amafaranga ahagije muri ibyo bikorwa. Uruhare rw'Ubufaransa nanone rwemejwe n'igihugu cya Zimbabwe nk'uko tubikesha kinyamakuru newzimbabwe.com. Ku itariki ya 13 Nyakanga mwaka 2021 iki kinyamakuru cyatangaje ko Mozambique yagerageje kandi kwegera Zimbabwe mu buryo butaziguye kugira ngo hakoreshwe amasezerano y'ibihugu byombi aho Harare yari kohereza ingabo hanze ya gahunda ya SADC. Icyakora Mnangagwa yanze kubigiramo uruhare kubera amafaranga menshi byari gutwara. Gikomeza kigira ngo ibitangazamakuru berutse gutangaza kandi byerekana ko perezida wa Mozambique Felipe Nyusi yasabwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron gusaba Mnangagwa gushaka ingabo zo kurinda ishoramari ry'Abafaransa mu mushinga wa gaze y'amazi mu karere karimo amakimbirane. Nanone Mnangagwa ntiyatindiganyije ashimangira gahunda ya SADC. Ubufaransa bwatangaga ubufasha bw'amafaranga n'ubuhanga mu gihe Zimbabwe yari kwemera kohereza ingabo zayo nk'uko bimeze muri gahunda imwe bagiranye n'u Rwanda yohereje abasirikare 1000 kwa gatanu ushize. Ngayo nguko Abanyarwanda, pirato umunsi umwe, pirato ubuzima bwose. Hari ubu ngo FPR ikunda Afrika cyangwa n'abacancuru? Hari ubu ngo baribohoye cyangwa baraboshye? Nibo bandika amateka akarandaranda akazafasha abashakashatsi. Abahanzi nibo kandi bakebura rubanda mu ndirimbo bagasigasira indangagaciro. Turi kuri Ndabaga TV aho tugiye gukubitira ikinyoma cya ambasaderi w'u Rwanda i Maputo ahakubuye. Nkuko tubikesha nanone ikinyamakuru igihe.com, ingabo z'u Rwanda zigera muri Mozambique, Claude niko bisanzwe ambasaderi w'u Rwanda i Maputo yihutiye kuzamamaza muri icyo kinyamakuru aho yagize ati ingabo z'u Rwanda kimwe n'abapolisi bahageze bahise bajya mu gace bagomba kuba barimo ariko k'intara yitwa Cabo Delgado. Ni intara iri mu majyaruguru ugana kuri Tanzania. Ubu Abanyarwanda bahageze, ingabo zahageze zatangiye kujya mu birindiro. Abaturage ba Mozambique babyakiriye neza. Nahoze ndeba abanyamakuru bahamagara n'abantu b'indararibonye basobanura uko babona ikibazo kigiye kugenda, babonaga bose babyakiriye neza. Aha niho duhita ducana ku maso kuko ikigo kitegamiye kuri leta gicunga imikorere n'iterambere rya demokarasi muri Mozambique cyitwa CDD Mozambique cyasohoye itangazo cyamagana uburyo Nyusi yinjije abacancuru mu gihugu cyawo. Cyagize giti umukuru w'igihugu ntabwo afite ubushobozi bwo kwemeza wenyine kwinjira kw'ingabo z'abanyamahanga mu gihugu adafite uburenganzira bw'inteko ishinga amategeko. Cyanongeyeho ko abasirikare 880 n'abapolisi 120 b'Abanyarwanda kongeraho abasirikare 3000 b'ingabo za SADC ubu si igisupusupu nyakubahwa mukuru w'igihugu. Ku ikubitiro hagitangazwa ko ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Mozambique. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, uhagariye icyo kigo yari yagize ati
si byiza guverinoma y'u Rwanda yohereje ingabo 1000 muri Mozambique nyuma y'amasaha make SADC imenyesheje umuryango w'abibumbye ko igiye kohereza ingabo zo kubungabunga umutekano ku itariki ya 15 Nyakanga 2021. Muri iki gitondo cyo ku itariki ya 14 Nyakanga 2021 mu itangazamakuru havugwa ko ingabo za SADC zitarabona uruhushya rwo kwinjira muri Mozambique. Minisiteri w'ingabo muri icyo gihugu yatangazaga ko atazi impamvu byatinze, ko icyo kibazo kigirwa ku rugero rw'abakuru b'igihugu ari ukuvuga ko kiri mu maboko ya Bwana Philippe Nyusi. Biragoye rero kuri muta gusobanukirwa umukino Ubufaransa burimo umuntu arebye ko bufite inyungu mu Uganda no muri Afrika y'Epfo. Umukino Mozambique irimo aho ku busabe bw'Abafaransa igaragara nk'irimo kwitesha umubano mwiza n'abaturanyi bayo, by'umwihariko Philippe Nyusi agasigara ari nyakamwe mu gihugu cye no mu karere. Biroroshye kumva ko Kagame akora ibyo Macron amutegetse, nubwo nawe azavanamo inyungu ze nk'uko byagenze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuntu atibagiwe n'amafaranga bazaha ingabo ze. Impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Mozambique zikwiye gusabirwa no kwishinganisha. Ikindi kintu gitangaje muri ibyo byose nukuntu iyo umuntu arebye imbaraga guverinoma y'u Rwanda ishyira mu kwamamaza ingabo za RDF zagiye, uko zakiriwe, ibibwira Abanyarwanda, umuntu yibaza inyungu ki umuturage wishwe n'inzara, wabuze akazi, ugiye gupfira ku kandoye ka FPR yavanamo. Inkotanyi imwe ntituzabakumbura na gato na gato. Turi ku musozo w'amakuru yacu. Nge wayabagejeho ndi Constance Mutimukeye. Niba mwakunze iki kiganiro mugisangize bagenzi banyu, ubundi munaduhe like, tukanisabira abatarabikora kuduha subscribe, tukabasezera tugira duti mugira amahoro aturuka ku Mana n'urukundo. Abahanzi nibo basenyi mutangwano zibatatanya, bakubaka ibiraro bibahuza, ngiyo niyo jo